Lele, gde su paprike? Paprika, evo je. Paprike. Neke Izvolite, mrmižove sve to da male. se obere. Sve? Pa znate kakve su paprike kod nama? Pa to su ovakve paprike, takvi komadi. Ajmo, Ali Zotko. ovdje je bila mnogo suša. Bataj se za papriku. Sve beremo. Sve. I bele i crvene. Ili samo crvene. Samo crvene. Ovo je malo. Pa Đušar, da bi ti malo. Šta dobiješ kad ukrstiš Leskovčanina, I Grkinju. ne i Grkinju, nego ovu hobotnicu? Znaš šta dobiješ? Leskočine i hobotnicu. Dobiješ, ne znam šta dobiješ, ali bere papriku pa rastura. Lepo sam ja pošla za Grčku. Pa ja ti rekao da te napravim domaćicu, ti si navikao samo da bereš mandarine tamo Ja sam i zaspala. mušmule. I ti će me doveze ovde. Ima li mušmule u Grčku? Nema. Nemate mušmule. U stvari ne znam, možda A jagode? ima. A kiwi? Ima? Ima i kod nas u Lasodnice kiwi. Pa ima, da, znam. Mi smo postali najveći izvoznici kivija Vi hoćete nam U bude regionu. konkurencija. i šire. A zašto mi beremo papriku u domaćinu? Gdje nam domaćin? Pravimo i var. Ne stoji. Gledaj ovo, Još mi smo sami. da ne vidi domaćin. Pa se sve Pa to on domaćin ostavio, ima A ćemo sad da poverenja. beremo da preskočimo? Ma sa beri. gravijetu? Beri. Beri. To je bolest bez vitamin C. A u papriku ima najviše vitamina Čuš C. kako si ovo slišće. Lišće za salatu.